cha Bwana Mungu. Tunasoma jambo la Isaya. Tutasoma neno la Luka katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza hadi anayeharakisha tatawatazamia. Nami nitasoma Zaburi ya 100 mstari wa kwanza hadi ya pili. Mstari wa kwanza hadi mstari ya pili. Tunasoma mstari wa Kristo. Umwuka w'Imana ari kuri njye kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no kugaburira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Zaburi ya 100. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, ni we waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mushime musingize izina rye. Amen. Imbabazi z'Umukiza, imbabazi z'Umukiza zazanye gucungura nataretse imirimo yose irakorwa n'Umwami weke nawe, ibyo ushaka ari bikorwa ahantu tubyambajije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabasha kwicara. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Asalimu kwa jina la Yesu Kristo. Dushimira Imana cyane yaturinze twese. Sana aliyetuchunga sote. Imana yandinze. Mungu na malimini. Kandi namwe ikabarinda. Kandi wapata kuwalinda. Shimira Imana yakije abarwaye. Shimira Imana yakije abarwayi. Namshukuru Mungu aliyeponya wagonjwa. Natwe buri minsi twatuguye nabi. Nasi siku hizi ambazo tutazi ko bishoboka ko turi hagati yanyu. Kwa kati yenu. Ariko Uwiteka agira neza. Wabakije rero. Natwe akadukiza. Nasi anatuponya. Irabikoze. Aliyetenda hiyo. Yabe icyubahiro. Izina rya Yesu Kristo. Imana rero ni nziza. Umuntu yabura. Umunareka abantu akabura, ariko Imana ntabwo igibura, kandi Imana niyo irarika. Amen. Ntabwo mwishimye kuba twitabye ubutumwa bw'Imana.
ese ko tujya dushobora kwitaba inama y'abaperezida Naweza kwa kukubali kuitika. tukitaba inama z'aba abantu kujya kuranga amafaranga y'abantu byamamare Unafika mbele ya watu ambao kandi ukemera kureka ibyawe acha mambo yako. ukemera kureka no gufitira inyungu wese nanjye reka mfata umwanya kureba kubera kwirengagiza kuza imbere y'Imana Saulisha kufika mbele. kandi Imana yacu ishobora byose Mungu ni muweza kandi yote. Imana yacu igira neza Wetu ni mtenda rero mema. turishwe ko tunezerewe Nasi tunafurahi. Imana ishobora byose Maana tuna Mungu muweza yote. ejo ko twari aha ngaha Hata tulikuwa hapa. twaganiriye amagambo meza Tukiongea maneno mazuri. ayo magambo twaganiraga reka tuze tuyasubire gatoya Jambo dusoze kidogo. icyo gice cyacu Tupate kuendelesha kipindi hanyuma chetu. ndakata gatoya Fika muda kidogo. tugane namwe Tupate kuzungumza na ibyo ninyi. Imana yaduhaye uno munsi Ambayo Mungu alitupa siku ya leo. hanyuma tubarekure natwe Baadaye na tuwaache niba dufite amasaha make na saa machache. hari n'izindi gahunda Maana kuna utaratibu. abakozi b'Imana bafite ibintu byinshi Watumishi wa Mungu wana kazi ariko mbere y'ibyo lakini mbele ya mambo n'abantu hayo bari bareze ntashyo inahitaji kuwapa. hari abantu benshi tuvuga kandi bazabajya basuka mu izina rya Yesu Kristo Kuna watu tunazungumza wananiambia ni wasalimu kwa Imana jina la yakoze Yesu. ibitangaza Mungu alitenda maajabu. Imana itanga uburyo n'ubushobozi bwinshi Mungu anatenda hari kazi. n'ababona bari hirya y'igihugu Wanaona wako nyuma nchi. hari abari hirya no hino Wenye kuwa kando na bakavuga kando. tumaze twishima tubabona Tunafurahi wakati ati tunawaona. Imana ibareze umugisha Mungu awe na wabariki. mujya mubyumva se Unavisikiaka? mujya mubyumva Unavisikiaka basi? rero Sasa hari umuntu umwe wabwiye ngo mbasuze cyane kuna mtu mmoja anaambia ni wasalimu. hari bamwe bamuzi Na n'abatamuzi wenye kumjua na wenye hawamjui. ubwo abatamuzi baraza kumwumva Wenye hawamjui n'abamuzi baraza kubyakira neza watapokea vizuri. umudamu yita Mama Grace Ni mama anayeitwa Mama Grace. umudamu wa Musafiri Ni bibi yake na msafiri. yambwiye ngo mbasuze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo Aliniambia ni wasalimu kwa jina la abantu Yesu. bazaza bakurikira ari Butare Anawafuata akiwa Kongo. Tale huko Kongo. urumva atagitangaza Si ni ajabu. ibintu bikomeye Si ni mambo ya nguvu. naje kureba umugaragu w'Imana Ya kumuona mtumishi wa Mungu Ngarambe aitaye Ngarambe. arahaga n'amabwiriza Kuna mahala alikuwa abantu baturutse muri Afurika barabizi alikuwa Afrika wanajua cyangwa se muramuzi wala mnamjua. nanjye nabashije kumukurikira Nami nilimfuata. mbasha kumwitegereza neza Ona uzuri. nibutse uburyo yadusuye tukiri muri Afurika Wakati alitutembelea wakati ari igisore alikuwa kijana. nanjye nikajya mu ati nari umusore wenda ndashaje Kijana sasa leo ni lazima. ariko nubwo ashaje rwose aracyavuga ijambo ry'Imana arahagarara ku maguru abiri akavuga ati kuko Uwiteka avuze Bwana wasema ndavuga ati Uwiteka ni mwiza kandi Uwiteka agira neza ahirwa abapfa bacira mu mwami ahirwa abasaza basazira mu mwami maze rero muzereke ba bandi b'abanyamadini yego urashaje yego urakuze unakomana ukemfata retirement wewe imbere y'Imana ifata retirement umwimyi aravuga ati umwimyi aravuga ati azakwemera gusanza atakulipia mahala eza kagiye kuza atinze Bwana kuingia bila kuchelewa. azagusanga Atakukuta wapi? aragusangaye ese murihe uri hehe uri muri bande Una wapi leo? urahagana he Bahari gani? ntabwo aragusanga uri nyarwanda ntabwo aragusanga uri mazimwe Masengeli. agasanga urukundo rw'agahebuye Upendo wake ni koma. ese muri kubyumva neza Unasikia vizuri? iyo twumvishe amagambo avuga ati Unasikia maneno ya Mungu. abantu benshi bibwira ko Watu wengi bafite wanajifikiria Imana wana karama. ariko bafite Imana Wanakuwa na Mungu ariko baramusize lakini walikwisha bibaza ko mbona Yesu kujua pamoja na ariko Yesu. baramutaye Lakini bari gusenga mu izina rya Yesu wanasema kwa jina la bari Yesu. gusenga mu izina rya Kwa Yesu jina la Yesu. ariko bose Sasa bari wote gusenga baramusize wanakutana walimuacha. uhaye amafaranga Alipa pesa agahakana Imana ukibaza ko akiri mu nzira y'Uwiteka kwa jina la ariko ubu Bwana. byararangiye Lakini ilipikwisha. ugasanga abakristo benshi bari bavuga izina ry'Uwiteka bari ku mayutubu hirya no hino bakiga bayamamaza burya babaza kugarira Imana Na kutumikia Mungu. burya Imana barayitaye Mungu alishampa. bagatwara imihanda basanga Imana uretse mu ijambo ryayo nta handi Imana iba Imana muri bene data nta handi Imana iba Imana ivuga ku bagaragu bayo nta handi Imana iri
Imana muri bene data n'ahandi washakira Imana uretse mu ijambo ryayo. Amen. Ninde mugaragu ninde wagira ifuhe nk'irya Eliya? Ninde mukristo mwiza wagira ifuhe nk'irya Eliya? Maze natwe ibigomane byose bimugura tukarwanya ishyaka ry'Uwiteka. Amen. Niba turi kumva ejo yale tulikuwa tunakisikia jana kwa Uwiteka ariko Bwana pamoja bibera mu bashya bibera banezeza bajya mu rusengero ugasanga kuririmba indirimbo ukazanga guceza ukumva indirimbo ni nziza ukumva indirimbo ni y'Imana ariko sahari umwuka w'Imana ari muri bo. Mungu yuko ndani yako. Bajya ndumujene Mimi ni kijana ngo maze iminsi ndongoye na miaka kidogo ni maze iminsi mike cyangwa umugore none umugore yarwaye none umugore yananiwe ntawe ndamuta mu nzu ngo njye gusenga. Umugabo wananiwe avuye mu kazi ashonje ntabwo ndamuta mu nzu ngo njye gusenga. Abantu bifuza gusenga Imana ariko njya gusenga ibigirwamana. Mbese bajya gusenga ibigirwamana ujya gusenga n'ibiti? Ndi kubabaza mwibaza gusenga ibigirwamana ari gusenga dagoni gusa? Kuabudu dagoni tu. Biblia itambagira tubwira ati Biblia ilitutembeza kituambia ikintu cyose waha umwanya n'agaciro unapotamani ndani yako ukakirutisha Imana zaidi ya Mungu gihinduka ikigirwamana cyawe. ageuka miungu kwako. Abana bakubera ikigirwamana, umugore yakubera ikigirwamana, ugasanga umuntu ari kurahamagara umugabo we ari mu kazi ari muri Afurika nta bibazo afite ariko n'isaha imwe yo kuba imbere y'Imana yamunaniye uwo mugore ikigirwamana cyawe. Uriya muri hano ufata amajoro ufata telefone uvuga n'umugore wawe asa muri Afurika uri telefone ahamagara umugore wawe hirya no hino ariko gufata umwanya uri imbere y'Imana byakunaniye. Bitatu byakwishe kubera ibyo ubamo, bitatu byakwishe kubera ibyo wirirwamo. Numenya kwicara imbere y'Imana n'igice cy'isaha n'izindi yonyine byakunaniye. Abantu bakwambaza ibigirwamana bibaza no kwambaza Imana. Mureke dushake Imana. Amen. Ijambo ry'Imana yatubwira ati bigisha wakabonwa umunyabyaha ntareka ibyaha bye, umunyangeso areka ingeso ze, umuntu w'Uwiteka Uwiteka nawe aragira Imana, aragira Imana, Imana yo irababarira. Amen. Tugarutse imbere y'Imana, tunarudi mbele ya Mungu. Ese tuzanye iki? Tunaleta nta kintu dufite ni bya bindi vile ambavyo Imana yaduhaye nibyo natwe twabazaniye. Nta byacu dufite, nta byanjye mfite, ahubwo icyo mfite ni Uwiteka aravuze. None mbere batari imbabazi z'Imana kama si neema ya Mungu. Oya, reka dusome iri jambo neno hili ryanditse muri Samweli ya kabiri 22. Samweli ya kabiri 22. wahabonye yihute aliyetangulia kupapata asome. Wahabonye yihute asome. Aliyepata asome. Samweli wa kabiri Samweli wa pili 22 murongo wa 26 shairi ya 26 aendelee kwa 27. Amen. Uziyerekana nk'utanuye, ku kigoryi uziyerekana nk'ikigoryi. Amen. Muri kubyumva neza? Nabisikia vema. Amen. Ngo ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyambabazi. Ese munyambabazi Uwiteka hari icyo dushoboye, hari icyo turico, ni imbabazi z'Uwiteka zose. Mungu peke yake. Ndiko amagambo y'Imana
mwemere mwari n'Imana kuko ari ishobora byose. Hano hanze ni habi, hari indwara n'ibyorezo by'indwara. Muri iyi minsi turimo yanyuma, mwibaza mutajya mfite iminsi imbere yacu, ariko iminsi yararangiye, igihe kirashize. Uko tubitekereza umunyabyaha ntarengwa ibyaha bye, Zaburi iravuga ati ibyo mwibwira Uwiteka udatekereza kutugirira ni byinshi kandi ni byiza. Amen. Ngo ku munyambabazi yerekana umunyambabazi, ngo kandi kutunganye uziyerekana nk'utunganye, ngo kutatuye uziyerekana nk'utanduye, ngo kukigoryi uziyerekana nk'umugoramyi, abicisha bugufi ngo abicisha bugufi nibo uzakiza, ariko igitsure kuko kugira ngo abatisha bugufi abibone ngo igitsina cy'Uwiteka kiri kuri abo, kuko imbere y'Imana ntacyo bamaze. Umurongo nasomye uravuga ati ngo n'amahanga yayitwa barakomeye, babona ngo ni ibihangange, iyo Uwiteka birebye babona imbere ari ubusa, bageze ni ubusa gusa. None ngo bigiye guhinduka umuyonga, ese wowe uzaburiye imbabazi z'Uwiteka. Ndi kubabwira ngo kubw'imbabazi z'Uwiteka twebwe ntacyo twashobora, twebwe ntacyo turi cyo, ariko ufite icyo ari cyo, ufite icyo ashoboye, ufite ijambo ry'Imana aba afite byose. Ufite ijambo ry'Imana aba afite ubutunzi. Ufite ijambo ry'Imana nawe nakurikira gutunga Imana muri wowe, kuwa mfugaji wa maneno ya Mungu. Imbabazi z'Uwiteka ziba indirimbo mu mitima yawe. Zaburi ya Dawidi iravuga ati, Zaburi ya Dawidi inasema hivi. Uyu munsi turasoma Zaburi cyane. Leo tutasoma Zaburi sana. Aravuga ati, Anasema hivi, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, yatuumba. ngo mumenye neza yuko Uwiteka ari we Mana. Amen. Uwiteka ni we Mana, niwe waturemye, natwe turabe ingamba zo mu cyanya cye. Ati cyangwa uyu munsi nimwumve ijwi, nimwinangire umutima. Amen. Uyu munsi mwumve sauti iva ku Uwiteka, kutoka Bwana Mungu. Uwiteka ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugeneza kwinshi, umuhungiyeho ntazakuba n'isoni. Kandi umunezero dufite ibyirango byacu nuko twahungiye ku Uwiteka. Nawe ndakubwira ngo uhungira ku Uwiteka urebe imbabazi z'Uwiteka. Ibiriho byose mambo yale byose bihimbaza Uwiteka, bihimbaza izina ry'Uwiteka. Uwiteka afite kugerageza kwinshi, kandi imbabazi ze ziraho iteka ryose. Niwe waturemye, natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye, nimwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushimbe, musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze ziraho iteka ryose. Amen. Musingize Uwiteka kuko izina rye, kuko imbabazi ze ziraho iteka ryose. Rero mbifurije kwakira imbabazi z'Uwiteka, umunezero wawe, imibereho yawe, ubuzima bwawe. Vuga ati, ni kubw'imbabazi z'Uwiteka. Amen. Kubw'imbabazi z'Uwiteka hari icyo dushoboye. Nimba wubatse urugo rukomeye, nimba wubatse urugo rukomeye, ntibikunda kugituza, bajya dusabe. Oya, kubw'imbabazi z'Uwiteka.
abenshi bitwubatse wengi si tunatenda basi. abana bafite abagabo bafite abagabo Wengi wanakuwa na wake na wengine wanakuwa na waume. atari mbazi Uwiteka Kama sifa zile za Bwana Mungu. umudamu wawe yatwita amezi 9 Anaweza chukua mimba ya miezi 9. wowe mugabo na Mwanaume ruhande rumwe hauna ucunga inda y'umugore bitavamo sehemu ya tumbo lako isitoke. nambaraga na nyeya ufite zo gusigasira umwana mu nda kugira ngo abeho Imana ikamubana kuva akiri mu nda ukimutwite Dawidi akavuga ati nyir'urusoro mu nda ya mama wari ubizi uzi imikirire yanjye uzi imihagurukire yanjye uzi imigendere yanjye amen urandondora ukamenya amen wakwishanya ku gasheri wakwishanya umuntu nawe ariko Imana wayishanyaho Uwiteka arakuzi Uwiteka akuzi kurusha uko wiyizi maze umwana ukabikwaye gusamarata mu gihe byari bikomeye bikoranye maze ugahita ugasama inda Unachukua mimba ikabaho ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu amezi akicuma maze akaba y'amezi hata wakati ile miezi ya minsi unavuga ati mwana waravutse Mungu amtoto maze umwana murakuvuka hata amezaliwa umwana murakuvuka mtoto ameshazaliwa ukanyindukanya hariya mu unaenda hapo hajya bahita mu ishyamba pale polini mu famu ndani ya zizi aho baragirira kwenda wanachukulia kabukuye y'ihene kabukuye y'ingoko ukabura baze ukabura ibyibushye ngo nukajya mugore wanjye ndagukunda nicara maze ugaburire umudamu wawe ukamuhagira ihene ukamuhagira inkoko maze ukazana asheri unaletea sheri ukavuga ati nasema eti ndashimira Imana ko yakoze imirimo ukazaba porogaramu gutya kari abafurika nini tukakimana ndagushimira amezi yose miezi yote ndakunyumva neza sikia mema atari muwezi Uwiteka Imana agagushimira ko wewe ulimchinjia kuku atari muwezi Uwiteka kama sifa zile za Mungu nachoka ariko ihangane ndabizi navuga inachua inachosha biragoye inachosha mujye mwihangana wewe muri mnasubiri mu Imana tumikie Bwana umuryango turi bake wanafika tuko ntabwo wachache turi bake hapa si tuko ntabwo wachache turi abakene ntabwo turi abakene ariyo badutungisha benshi nafundisha wengi wenda kugira ngo Mungu Imana Bwana Mungu atari imbabazi z'Uwiteka kama sifa zile za Bwana Mungu atari imbabazi z'Uwiteka kama sifa zile za Bwana wabagira umugore wawe ihene utaweza kumchinjia ukaza mke Imana wako agakuraho mbuzi. agatuza urupapuro Pea Mungu ukavuga karatasi akazi Imana kidogo, akubwira nasema se Mungu atakuvumilia. atari imbabazi z'Uwiteka Basi neema ya Mungu. bene data Wandugu, dushake Imana tumtafute Bwana, tumushakane umwete tumtafute kwa bidii. kandi ukorere Uwiteka Tumtumikie Bwana Mungu tukiwa na furaha. urayisata kuri inkoko Wewe Imana izana kuna urupapuro kuku unaletea Mungu karatasi. uwakubye kuba ati urupapuro n'inzu Mungu mwenyewe kuambia kama Mungu anakupa karatasi. Imana Mungu, dore ntacyo mfite sina kitu. dore nta kintu mfite Sina kitu icyo chochote. nkuzaniye Ninakuletea. wabaye umutima wawe Ninakupa moyo wangu. Imana ijya mu mutima wawe Mungu anakupa moyo wako. Itoa sasa, uiletee Mungu. kuko bizi ko Kama unajua ya kwamba Mungu akikupa anatoa ile moyo anachukua. Sasa mke wako atabakia wapi? ngaho umutima wawe ukuri muyere Ile moyo itoe uimpatie. ntajya gushaka Imana bakora Uwiteka Tafuta Bwana Mungu bijoi na bidii. atari imbabazi z'Uwiteka Kama sinaenda za Imana Mungu, yatumaraho Mungu atatumaliza. twashira Tutaisha. tuyashira ugitana ko wambaye neza Wewe unaonekana kama uko ugerageza inyuma ariko imbere warashize lakini ndani umekwisha. ukigira kwifufira Wewe unakaa bakabona ko ari byiza unaona kama ni bakabona ko ari vizuri. byo Wanaona ni kweli. Unakuja kukimbia na hauwezi kumsalimu ndugu. Hautaweza kukutana na ndugu uweze kumsalimia. Hautaweza kukutana na ndugu useme umpee habari. Hautakutana na ndugu yako. Hautakutana na ndugu yako umsalimie. Unapita kwa ndugu yako na unasema sana. Unaenda na hasira. Unaenda. wacu uri mwene data
data na urakireba neza urakireba data urakireba mu biti urakambukiraje mushingizo si biravuga ati biravuga ati atari kubibaza uwiteka maze zibashiraho ntabwo gusengera muno ari uguhunga uwiteka ntabwo gusengera muno ari uguhunga ibyaha utumia zanga satani tumuzira kuwiteka Wabariki ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo. Mnajua kama wewe mwenye chuki unawachukia ndugu zako, unawachukia wadada, sikia kama unakubali Mungu alikusamehe fadhili za Mungu, nao unaenda kulala unaamka ukarja unakula unakubali unaingia kazini unakubali kama Mungu amekusamehe na wewe pokea msamaha, na wewe usamehe wa ndugu, na wewe uwasamehe wa ndugu na dada, ili uweze kusamehe wa dada zako. Ndani ya nyumba hii haiko mji wa makimbilio. Hapa tunaweza pahama, tuna nafasi nyingine, lakini kwenye kukomboa ndani ya hii jambo sio nyumba ya makimbilio. Kama unakuja kutafuta Mungu, utafutie ndani ya neno lake. Tena Mungu anakuwa ndani ya wandugu, Mungu anakuwa ndani ya wadada zetu. Unajua kama unamchukia ndugu yako au unamchukia dada yako, na wewe hautasamehewa. Kama umesamehewa, umepokea rehema, na wewe tangu leo jifunze kusamehea. Tanzania ni vitu vyepesi. Kutoa huruma au kuomba huruma ni neema ya Mungu. Na wewe tangu leo unajua kama umepokea msamaha kutoka kwa Mungu, unajua kwamba msamaha ni mzuri, na wewe uanze kujifunza kusamehe na kusamehe wa ndugu zako. Neno la Mungu nasema na haja kuomba msamaha umsamehe. Nyumba unavunjika kwa nini? Kutotoa msamaha, kutokuwa na msamaha. Lakini nawaambia kwamba ndani ya nyumbani mume na mke si malaika, wote wanaweza kufanya makosa. Fadhili za Mungu na nyinyi mjifunze kusameheana. Mungu awabariki ndani ya jina la Yesu Kristo. Fadhili za Bwana Mungu. Mimi nimezungumza na mtu siku moja. Unisamehe wakati nazungumza na mtu. Wanasema mtoto mwakili anasikia wakati ya fujo. Ndio maana nilisikia mtu akiniambia ndani ya maneno yako, ndani ya moyo wako kunakuwa vitu vingi, lakini maneno ikiwe machache, maneno yako ikiwe machache. Sasa unaweza mtu amana sana kusaidia, anakuonya kuko yarambwiye ati kwa sababu ijambo rikomeye, neno ngumu. Ngo nta muntu ndabona bahaniye guceceka. Sijawahi kuona mtu ambaye kunyamaza, lakini niliona watu wanaojibu kwa sababu ya kusema, waliwazibu kwa ajili ya kusema mengi. Wengi nakutana wananyamaza, hawaseme. Maneno mengi kutoka ndani kukosa. Yabonye ko guceceka ari byiza. Chakula kunyamaza ni vizuri, ndio kinahitajika. Yanaponyamaza ura nawe yule naye amaze kugera anafika ntaje tuvugiye ewe no kumunaki ntatureba kuna kututazama tutazama muje mwichechekera nyamazi alijye babyiza nayo kuko wakati nakuwa vizuri. Unabonye bahaniye kuvuga nili azikuona mtu ambao nabonye uwo bahaniye niliona mwenyewe aliazibu kwa ajili ya kusema, nabonye bahaniye kuchecheka, sikuona mtu ambao aliazibu kwa ajili ya kunyamaza. Ariko ndababwira ati rata, nawaambia sasa
kubw'imbabazi z'Uwiteka kwa ajili ya fadhili za Mungu twemere dukore icyo Uwiteka bali tutende chenye Amen. Mungu anahitaji. reka twihute kugira ngo Acha tuharakishe. Zaburi y'ijana na rimwe Zaburi 101. Zaburi y'ijana na rimwe Zaburi 101. ni imbabazi z'Uwiteka. Neema za Mungu. ijana na rimwe umurongo wa kabiri 101 mstari wa pili. ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera. Uwiteka ni wowe gitare, ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Amen. Uzaza aho ndi ryari, uzaza aho ndi ryari, nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Amen. Amen. Sinzagira ikintu kidakwiriye kira imbere yanjye. Nange imirimo y'abiyobagiza nizomekana nanjye. Umutima ugoramye uzavaho, sinzamenya ikibi. Amen. Ndaririmba imbabazi. Naimba fadhili. Indirimbo yawe Wimbo wako imbabazi iwe fadhili za Amen. Amen. Ndaririmba imbabazi Naimba fadhili no guca imanza zitabera. na kuhukumu bila upendeleo. Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira Bwana ishimwe. Mungu na kuimbia furaha Amen. shangwe. Turirimbe ishimwe ry'Uwiteka. Furahi tuimbe furaha na shangwe kwa ajili ya Mungu Amen. na fadhili zake. Indirimbo yacu Wimbo wetu turirimbe imbabazi z'Uwiteka. imbe fadhili za Bwana. Amashimwe yacu, Shukrani zetu, iminwa yacu mdomo yetu iririmbe iimbe ishimwe furahi imbabazi na fadhili z'Uwiteka. za Bwana Mungu. Ariko badusomeye muri Yesaya Ndio alisoma ndani ya 61. Isaya 61. Yesaya 61 Isaya 61 batubwiye ati walituambia umwuka w'Imana ari kuri njye, Roho wa Bwana iko juu kuko yangu. kuko Uwiteka yansize amavuta Roho wa Bwana kubwiriza abagwaneza ubutumwa anakuta bwiza. ili wahubiri habari njema. Kubwiriza abagwaneza Wahubiri ubutumwa wema bwiza. habari njema. Yantumye Amenituma kuvura abafite ili imvune. watunze wenye kuvunjika. Amen. Abafite imvune mu mitima yabo, Kuwa na wenye kuvunjika ndani ya no mioyo. kumenyesha imbohe ko zibohowe, Na kuwajulisha wafungwa kama kubwira imbohe ko wamefunguliwa. zibohowe, Kuambia wafungwa kama wamefunguliwa. no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, Kufungulia wenye kuwa ndani ya kandi nyumba ya yantumye wafungwa. no kumenyesha abantu Amenituma na kujulisha wanadamu umwaka w'imbabazi. mwaka wa Amen. fadhili za Mungu. Amen. Amen. Nawe mwemere mwakire imbabazi z'Uwiteka. Ninyi mkubali mpokee fadhili za Bwana Mungu. Kubw'imbabazi z'Uwiteka Kwa ajili ya fadhili za Bwana Mungu turiho. tuko. Kubw'imbabazi Kwa z'Uwiteka ajili ya fadhili za Bwana Mungu turanesha. tunashinda. Kubw'imbabazi Kwa z'Uwiteka ajili ya fadhili za Bwana birashoboka. Mungu inawezekana. Eragenda kubw'imbabazi z'Uwiteka Ilikuwa fadhili za ntabwo Bwana tuba turiho, hatungeliishi. ntabwo muriho. Haungeliishi. Iyo myirata yose, Ile majivuno uwo yote. bwirata bwose, Ile majivuno yote. umunezero wose, Furaha yote. kubw'imbabazi Kwa z'Uwiteka. ajili ya fadhili za Bwana Mungu. Amen. 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 Abantu bari bazanga gufungwa, Watu ngo wanajiuliza ni ukuri mu nzu y'imbohe, uko ndani ya muri gereza, ijuru, uko ndani usanga kama inzu yawe ifunze. unaweza kuwa uko nyumbani Uri kwako, imbohe. uko ndani ya kifungo, Uri imbohe, uko mfungo, ikuriho, mfungo na fungo. ufite imvune mu mutima, Wewe unavunjika ndani ya ariko moyo, ukikomeza, lakini ukihagararaho, nguvu na utarihagararaho rero, kama hujalisimama ndikukubwira ko nakwambia umaze umuti wo kuvura imitima y'umutima. dawa ya Amen. kuponya wenye kuvunjika Niwamara ndani ya moyo. kuvuga, uretse umutima wawe weranye. Rudia na moyo wako ikiwa safi. Tuje kugira ngo mu nzu y'imbohe, Tunaambia watu wangekuwa ndani ya kifungo kama mnafunguliwa. Amen. Amen. mubohowe kubera iki? Unafunguliwa kwa Kubera nini? imbabazi z'Uwiteka. Kwa ajili ya fadhili za Amen. Bwana Mungu. Imana iri kuvuga, Parapanda mwakire inalia. imbabazi. Muupokee. Niwaba kubaturwa none rero, Kama hautatoka ndani ya utumwa siku ya leo ili upekee fadhili za Mungu, hautatoka ndani ya utumwa. ya Uwiteka. Hautaokoa, Kandi uwo munsi hautapata uraje. wokovu kwa Kandi uwo munsi ajili ugeze ya ubwoba. Bwana Mungu. Emera wakire imbabazi z'Uwiteka. Kubali upokee Hakiri imbabazi fadhili za Bwana z'Uwiteka. na zingari. Hakiri imbabazi z'Uwiteka. Zingari fadhili za Bwana. Hari Imana iri kuvuga ati, Huko parapanda ambayo hari Yesu iri inalia. kuvuga
ivuga ati Kuna sauti ambayo inasema tuje hivi. mwe mu nzimbaye Tunaambia watu ndani ya nyumba ya kifungo kwamba mnafunguliwa. ninde wakumva iryo jwi Ni nani ambaye atasikia hiyo sauti? kwemera kuma mu nzimba Anabaki ndani ya nyumba ya kifungo. kandi haje ijwi ribohora Na kuna kuja sauti haje ijwi inayofungua. ribohora Kunakuja sauti ya kufungua. kandi iryo jwi rije Ile sauti inakuja. kumaze uwiteka Hadi ya fadhili za haje Mungu. imbabazi rero Kama fadhili za nawe Mungu. hembera Na wewe kubali. ukora imana bishoboka Tumikie Mungu nawe wakati hembera unaowezekana. ukora imana Kubali, bishoboka tumikie Mungu Amen. kwa wakati. imana y'umugisha Mungu awabariki. Izina Ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Zaburi 103 Zaburi 103. tubakereze Hatutawachelewesha. Zaburi 103 Zaburi 103 11 11 tuze kuna mu 10 hadi mstari wa 13. nk'uko ijuru ryitaruye isi Amen. niko imbabazi agirira abamwubaha zingana Amen. amen Amen. wabashe kuvuga amen Amen. Unasema amen. ese waba uwiteka Sasa unamcha Mungu? nimba waba uwiteka Kama rero unamcha Mungu, umva ko ijambo ry'imana rivuga sikia neno la Mungu. niko imbabazi agirira abamwubaha zingana Kama vile fadhili zake zinapata. nk'uko izuba rirasira Kwa sababu kwenye jua linachomoza ryitaruye rirengera ni mbali na kwenye jua linatupia. ngo niko yajyanye kure yacu Kwa vile alichukua mbali nasi yacu dhambi zetu. nk'uko se w'abana bagirira Kama vile baba ya watoto niko uwiteka agirira abamwubaha kwa vile Bwana Mungu anatendea wanayomcha. imana ibashoboze Mungu awawezeshe aya magambo kusikiza maneno haya ndani ya jina la Yesu Kristo. ngo nk'uko ijuru ryitaruye Kama vile mbingu ni mbali na dunia, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana vile fadhili zake zapata. imbabazi uwiteka ni nyinshi Fadhili za Bwana ni embera nyingi, nawe wagira imbabazi uwiteka bali nawe upokee fadhili za kuba kubaho Mungu kwacu kwa sababu ya maisha yetu, imbabazi z'uwiteka ajili ya fadhili za Mungu. amen Amen. imana ibashoboze Mungu awawezeshe aya magambo kusikia maneno haya ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Yesu Kristo. Kristo Amen. Yakobo 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 wabona vuba Yakobo atakayepata ibice 4:6 sura 4 mstari wa 6. Usome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irangwa Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Mungu akubariki ndugu. murabyumvishe neza Umesikia vizuri? niyo mpamvu nta mwana w'imana Ndio maana hakuna mwana wa wagombye Mungu kuribona ambaye anaweza kuwa na majivuno. ngo njyewe Mimi kubera mwenda mwibona ubone ko mwenda sari ubusa imbere yawe ubone ko wishi wawe ubusa imbere yawe ugende wibona wivuna ukijivuna, ugenda ushinga amazosi ku bandi wewe unasimamisha shingo juu ya wengine. Biblia abantu inasema bibona bagashinga amazosi ku wale bandi ambao wanajivuna wanasimamisha shingo zinavunjika, wataangukia ghafla na hawajui. erega mwe mubata batabizi Ninyi mnaikamata kama hujui, ariko yavuze muravuze ati lakini neno la Mungu ngo linasema nubwo bimeze bityo kama ni hivyo hivyo, imana ngirushaho Mungu anazidisha sana kutugirira imbabazi turehemu. amen Amen. ngo nicyo gituma Ndio maana ivuga iti nasema hivi, imana irwanya bibone Mungu anapiganisha waovu, ariko bicisha bugufi lakini wanyenyekevu ikabahera umuntu Mungu anawapa niba wanyenyekevu. ushaka ko imana Kama unapenda Mungu akupatie, bari ushaka ku mana kama kuna kitu ambacho kinahitajika mbele ya Mungu, igaguca wewe jifunze kunyenyekea, igaguca bugufi wewe jifunze kunyenyekea, kandi uwo magambo make tena ukuwe mwenye maneno machache. wizere Mwamini, niwangire mene zo mutima wawe sikuchukie ndugu yako ndani ya moyo ntabwo wako. yagera iwanjye Ndugu hangefika kwangu, ngo mwana data wagera iwanjye ndugu yangu hawezi kufika bityo kwangu, ntabwo yagera dada iwanjye yangu hawezi kufika kwangu. sige turakwiye
kwizera tunakosa imani. igihe tugera bene data Fika wakati tutawaogopa ndugu zetu na wadada zetu. akarwara kose abantu babonye Magonjwa yote yanapata cyangwa se bene data wambaye amapire kama wambaye amazi akamugwa nabi amekunya wambaye sumu, sumu akamugwa nabi anaanguka vibaya, wari inyama zikamugwa nabi mwenye angekula indwara zo muri iyi minsi z'ibyorezo kandi nyinshi magonjwa ya siku za leo ni nyingi. wirushya Usiogope. cyangwa n'uburozi Hii ni sumu, ni urozi, hii ni urozi. runakagari rwinshi Yaani tukunavuye unajua mtu mwenye ukurangire nikona yose za uburozi ila magonjwa yote itakuwa urozi. Ni imani kidogo, imani kidogo. naho ngaho uburozi Kama inakuwa sumu, ijambo ry'Imana rivuga ati neno la Mungu linasema uzagikica utakula chenye uzawikica mtakunywa chenye kandi mwebwe bwo kwizera lakini kwa ntayo muzaba hamtakuwa ntacyo chochote, cyabatwara hamtakuwa uzakandagira inzoka mtakanyanga inyoka ntabwo izabatwara haitawaluma, ariko nukandagira inzoka mu kugerageza Uwiteka lakini ukimkanyaga nyoka kwa ajili ya kumjaribu Bwana Mungu, y'ubu burozi bwo kugerageza haya Uwiteka unakunywa sumu ya kumjaribu Mwenyezi ntakabuza Mungu, uzapfa bila shaka nibyo utafariki. byo kwizera Kama huna imani, ntakabuza uzapfa bila shaka ariko utafariki. cyaba ari uburozi Lakini kama inakuwa urozi, sinakwipfira nkagenda nk'umukiranutsi ninawezi kufa naenda kama ariko mwenye haki, natangaye ngo ndapfuye mu izina lakini ryanjye nisije nikahayaribika natangaye mu izina ryanjye natangaye mu izina ndani ya wandugu, ndani ya wadada zangu unakabe fulani, unaogope mbali, umfashe kangahe unamkamata mara ngapi? umubonye kangahe Unamuona mara ngapi? reka mbabwire Acha niwaambie, kugira ngo kubaho kwacu maisha yetu imbabazi z'Uwiteka tuba twarapfuye ilikuwa tumefariki. ubuzima bwacu nshaka kubwiza ukuri Acha nikwambie, imbere y'Imana mbele ya Mungu mu gihe twaburiye gake tumekula sumu mara kugira ngo kidogo, twaburiye gake tumeikula mara kidogo, kugira ngo twarwaye gake tuligonga mara kidogo, ntituri hose tubali. kubera iki Kwa nini? imbabazi Kwa z'Uwiteka ajili ya fadhili za Bwana Mungu. Uwiteka ari iruhande rwacu Bwana Mungu yuko kwa upande wetu, hatutakufa. aririmba indirimbo Naimba nyimbo babwira imbabazi z'Uwiteka nikiwaambia fadhili za Mungu. bashiki bacu Wadada zangu, kwizera Imana waamini Mungu ntabwo ari umukino si mchezo. mbere yo gukinisha Imana Msimchezeshe Bwana mbere yo Mungu, gukinisha ijambo ry'Imana msichezeshe neno la Mungu. Biblia avuga ngo ijambo ryo mu kanwa kacu Biblia inasema neno la kinywa chetu iwe ndio au hapana. nimba bene data bafunze ikintu hamwe Kama wadugu wanafunga kitu kimoja mahali pamoja, amen. kweli ni amen. Ukifanya uko wabyemeye kwa sababu umekubali, uko wizeye ijambo kama ry'Imana unaamini neno la uko Mungu, byavuye kama vilitoka kanwa k'abakozi b'Imana ndani ya shauri ya watumishi wa Mungu, numara kwemera ati yego unapokubali ndio amen ni amen. ejo ntubikore Kama uifanye kesho, ntuzajya kubwira Imana ngo Mana unaanza kuambia ngo Mungu, nagenye mbona ngo nimekosa Mana chini, ngo nabuze iki mbona ngo nimekosa Mana hichi, ngo nkeneye iki mbona ninahitaji hichi. kuri gusaba Imana Na unaomba Mungu, wako ndiko nabayemo wa mwana mbona na wewe umekuwa kama ule umubyeyi mtoto ahereza indazi mzazi umubyeyi ahereza mkate au umubyeyi ahereza akabwira Imana ngo Mana ngo Mana anampatia mtoto ngo wama na mtoto ese sipe. umubyeyi ajya gusaba umwana yabomba arwesha Sasa mzazi anamwambia mtoto ariko ampatie ile kile anachohitaji. ubwo se ahantu havuye bombo harizinga Sasa kwenye kulitoka ile kendi kuna bakia, ahantu havuye ndazi havuye ndazi kwenye zinga kulitoka ile ariko basi uwo kuna mwana bakia, kubera kwa sababu ule mtoto washishe n'ubujijibwe anakuwa mchoyo, anakuwa mwenye akili kidogo. Imana oya ugaze gukinisha Imana Simchezeshe abantu benshi Mungu. barajya gutwika bagukinisha Imana Watu wengi wanamchezesha Mungu. ariko kumubaza Acha nikuulize, wagutuye mu nzu y'ibyatsi wewe unakaa ndani utuye ya mu nzu nyumba ya majani, nyumba ya y'ibirere milele, no gushakira akabati wewe hautajaribu. uri mu nzu y'ibirere Wewe uko uri ndani mu ya nzu ya nyumba ya nyakatsi milele, nawe uko ndani ya ukinisha nyumba ya umuriro majani, Urakinisha unachezesha umuriro. moto, unachezesha moto, Uramutwika. moto itakuchoma. uramutwika Kuchoma. kandi inzu yawe irashira Kama nyumba yako uzanayishaka uyigure itakuwa, utaitafuta kubera iki kwa nini? uri gukinisha umuriro Unachezesha utuye mu moto, byatsi wewe na unakaa ndani ya majani. ntabwo byumvishe neza Unasikia vizuri? nta bindi dufite Hatuna mambo mengine, nta bindi dufite hatuna mapya, n'imbabazi z'Uwiteka ni fadhili za Bwana. reka dusoze Acha tufike kwenye ukingo, dusoze tufike ukingoni amatara yacu makusanyiko yetu y'uno munsi siku ya leo. zaburi 136 Zaburi 136 136 136
Imana ndushaho kutugira imbabazi Mungu anaturehemu atari uko twakoze imirimo myiza bila matendo mazuri, atari uko hari icyo twayihaye bila ahubwo kumpa imbabazi z'Uwiteka bali fadhili zake zikaba kuri twe zinakuwa juu yetu. imbabazi z'Uwiteka Fadhili za Bwana Mungu, kubw'imbabazi z'Uwiteka kwa ajili ya fadhili za Bwana Mungu yibaza ko turi abakene sisi tunawasia kama bakibaza ko ntacyo dufite tuko wa masikini na hatuna ariko kitu, burya turi abakire lakini tuko watajiri, turi abakire tuko watajiri. 36 136 rimwe moja ize kuri karindwi hadi 7. nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza Amen. kuko imbabazi ze zibaho iteka ryose Amen. nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze ziraho iteka ryose Amen. iyo namwe yakwidirimba imitima yawe Nanyi ingekuwa nyimbo ndani ya mioyo yenu. bene data bacu Wandugu na wadada imbabazi zetu, z'Uwiteka fadhili za Bwana zagombye kuba indirimbo ingelikuwa nyimbo imitima yacu ndani ya mioyo yetu. nimushimire Uwiteka Sifu Bwana yuko ari kwa mwiza sababu ni mwema, kuko imbabazi ze sababu fadhili zibaho iteka zake ryose zinadumu milele. nimushime Imana nyamana Sifu Mungu wa kweli, nimushimire Imana nyamana sifu Mungu wa kweli, imbabazi zayo sababu fadhili zihoraho zake iteka ryose zinadumu milele. nimushime umwami w'abantu Mshukuru mfalme kuko wa imbabazi wafalme, ze kwa sababu fadhili zihoraho iteka zake ryose zinadumu milele. nimushime ikora ibitangaza yabagize Ina maana tena imbabazi zayo zihoraho iteka ryose zinadumu milele. nimushime yaremesheje ijuru n'isi Msifu yule ambaye aliumba mbingu na nchi. nimushime yaremesheje ijuru n'ubwenge Msifu aliyeumba mbingu na nchi kwa akili, imbabazi zayo kwa sababu fadhili zihoraho zake iteka ryose zinadumu milele. nimushime yatanzuye isi Msifu yule ambaye alitandika dunia kwa moyo mzee, iteka ryose rehema zake Rehema zinadumu z'Uwiteka milele. ntabwo twaba turiho Kama sio fadhili za Bwana hatungeliishi. iragombye kuba indirimbo mu mutima wawe iragombye kuba indirimbo mu mutima wawe nanjye ikaririmba mu mutima wanjye Na mimi naimba ndani ya moyo wangu. ati Naimba eti imbabazi z'Uwiteka zile fadhili za zihoraho Mungu iteka ryose zinadumu milele. niyo mpamvu nababwiye ngo Ndio maana niliwaambia ujya bari kuganira watu wanapokuwa na Umunyabwenge mwenye akili yumvira mu rusaku anasikia wakati Iyo wa kelele, rero, kama nawe unasikia uramo na abyawe. wewe unatosha vyako. nigeze kuba tuganira n'umuntu Nilikuwa nikizungumza na mtu, tuganira n'umuntu ahantu nilikuwa nazungumza na mtu mahali fulani, kandi burya satani yagifatira mu handitswe tena muovu anatukamatia ndani ya maandiko. ijambo ry'Imana